आधा 5 बजे लो कमारली आधा 5 बजे लो मेनोन ढूंढना को नहीं मैंने कम किया आधा प्रांग की ठोर पेन ब्रास मारी फेडलोटे महंग चिंगमुर फेडलोटे मैग येलो असी आदाप की ठोर पेन ब्रास मारी फेडनोन तपेन नंग महंग चिंगमुर फेडनोन महंग चिंगमुर तांग चिदलो नॉन के मैग येलो इली तुम आधा प्रांग लांग जुन बेरनंग जी अथेमा इली तुम मैगे जांग हुके इली तुम लांग फोफे पिन लो ए ओकर लोके लांग क्रेंग लाप लो लासी लांग जुन लोप लोते ako eja kong chewang thu ikko nili ke ajo mege jang hot idung langa bong chibi kok tete angpar ke adap lange jun joy ke tete ini adab ke arve jang sir sitamen neli morning walk upon neli ulaya lo habit number 1 ada prang exercise upon dam were not morning walk pusitame running pusitame dam ver non e oke pran jong si mesen plote elitum ining ta rong pikko bon si tame e oka pran jong si mesen se plote itum ining arong relo e oka pran ar loke ekhar jong ke do dimlo lasi elitum e oka pran aphan chelana pakanang ko habit number 2 silence ada prang theng prang ajo dam non wo kang reng tomon nangajap mir arong thengpi arong aphan ningkang sampen lang pakanon thengpi thengprang arvo kachingjok lang pakanon habit number 3 nangli kupipi ma kemang sone do lapen kupima keman kang tung nang mai na long chunet lo pule mathanon nangli jongsi BMW के नाम जी नंग निंग हैंग प्लोते BMW नाम एड लोले नंग माइना लोंग माथानोन BMW का सोलाई लोक लोले नंग माइना लोंग माथाइक नोन Oh my god. habit number 4 reading ada prang mesen akitab purhinon 15 minutes 10 minutes upon pusitame lapen apor commentu ma chelong purhino according to the social security administration if you take any 100 people at the start of their working careers and follow them for the next 40 years until they reach retirement age here's what you will find only 1 will be wealthy 4 will be financially secure 5 continue working not because they want to but because they have to 36 will be dead and 54 will be broke and dependent on friends family relatives and the government to take care of them nang methang aphan mesen na son le chipunon nang methang aphan kupipi ma ga chipu la so teng lo ga man po la sinang methang aphan mesen na son le chipunon la so phen chion wa ga ti jo ase thepik la si switch on off kori nang ver methang chion wa ga ti I love myself I'm confident I'm courageous I'm a risk taker I can become anything I can do anything I can become a millionaire I'm going to be rich and famous I'm going to travel the whole world I'm going to have the financial freedom I'm going to live my dream life habit number 6 nangli tum ajat ason le matha pusita me
nang li tum ma life long ko pipi a problem ma ke to ko pipi a kisum ma ke to buhi long tok lap ti tinon buhi long tok lap pulote kamatha kisum kom chet po asol problem a solution kiri joy pick po lasi kitiata nang mai na long matha chori buhi long tok lap ti tinon ko pipi ma kamatha son to I can do anything success itu ma life along 99% amune da tumke ke fail po normal la pen mediocre a life si ke rain chot po ili tum edonara la pen ijir pi tum talo emethang a family tum talo ili tum jong sila 99% amune da tum asona life nang ni pulote ili tum kaprek akam siklam nang po ili tum kaprek akam claim lo pulote kaprek a result long po ning karong alive reng long po pini pen ke 21 days lo nili ada 5 am ki thurtang nang li tum ta jong si ada 5 am ki thurji nang ning hang pulote nang li tum alive ka change ji aphan nang ning hang pulote nili whatsapp number along 5 am ko nang sen non nili WhatsApp number के video description along से dolo पिनिया video के lapan pen halokan tonic thank you for watching till then happy waking up at 5 am in the morning